Pemirsa Pemkot Denpasar dahat nyokong pemargi Sanur Village Festival Sunfest kaping 16 warsa kalih tali 3 likur. Pemargin nyabran warsa inucap kapiang side nicapang pengerah wisatawan ring kota Denpasar. PLT Kadis Pariwisata Kota Denpasar Igusti Ayu Laksmi Saraswati Mausang pemargi Sunfest Rawe Mangkin wantah pinaka usaha penglantur antuk ngualiang pariwisata Bali pamekas ring Kota Denpasar sepisana nangiang bagai ekonomi miwah pendapatan daerah. Punika mawinan pemerintah Kota Denpasar dahat nyokong pemargi Sanur Village Festival kaping 16 Sanema Patitis Amerta Segara. Laksmi ngawawahin Sanur Village Festival pinih ka pertama keprakarsain dok warsa kali tali 5 sanema tujuan incapang penyarengan krama ring parikrama pariwisata. Festival sanema kena ring pasisi Sanur puniki kedadosang selah nguangun perkanti pantaraning pariwisata sareng program sanema paiketan sareng kahuripan krama. Festival Desa Bertaraf Internasional puniki memarki ngawit tanggal 19 kantos 3 Juli ring Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar. Makudang-kudang acara kemargiang sekali beach activities, international kite and Bali kite competition, culture show, music performance, food festival, saha art exhibition. Pemerintah Kota Denpasar anut sekali visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan spirit Wasudewa Kutumbakam. Ngicenin sokongan ring pemargi Sanur Village Festival puniki sapisanan pinaka usaha ngelimbakang pariwisata ring Kota Denpasar. Asmara Putra, Bali Pos, Kuningayang.